pozdravljeni! Čas je za nogomet, sliko smo v Ajdovščini, kjer se bo kmalu začela tekma četrtega kroga prve slovenske nogometne lige Telemach v športnem parku Ajdovščina. Se bosta pomirili ekipi domačega Primorja in Maribora, ki pozor, ni dobila niti ene od zadnjih 7 obračunov na Primorskem. In če vijolice želijo ohraniti seveda dober položaj v boju za naslov, bodo to črno serijo morale končati. Sicer po eni strani zelo dobri pogoji v Ajdovščini, če bo veter nekoliko ponehal, zaenkrat kar močna burja, ampak ko bo sonce enkrat zašlo, se bo verjetno vse skupaj imeli najslabšo obrambo. Tu je Hilal Sudani, Sudani na Teteja, malce zamudil Benjamin Tete. Milimetri so tu ločili Ganca od boljšega zaključka. Bumbič proti bližnji vratnici, vroče je v 5-metrskem prostoru, Pinto lovi. Milost, morda pa nekoliko premalo poguma, ampak Maribor to skuša spremeniti. Sudani. Tudi ob tem strelu je Pintol imel odgovor. Repas. Melentijevič, Sudani se bori, nerodno Melentijevič, 11 metrovka za Maribor. Takoj se je videlo, da Ajdovci flirtajo s katastrofo. Melentijevič je položaj zelo slabo ocenil. Ni to ravno debil v začetni 11-terici. Ostaja pri prvotni sodniški odločitvi. Benjamin Tetes je žogo namestil na belo piko. Vse 3 kazenske strele uspešno realiziral v prvi ligi. Tudi tokrat natančen, Maribor vodi z 1-0. 44. minuta, Benjamin Tete odpira strelski račun za letošnjo sezono. Sicer je to njegov 12. gol skupno v prvi slovenski nogometni ligi. Nikakor ne bleščeča igra vijolic, ampak zaradi nespametne poteze Melentijeviča so gostje zdaj prišli do vodilnega zadetka. In videli bomo, kakšen bo odgovor Ajdovcev, če se bodo pobrali po tem dogodku. Po tej točki, ki bi se lahko izkazala za prelomno. Hilal Sudani, Sudani ni se odločil za strel na mestu Petek. Haris Kadrič. Ignjatovič, no zdaj pa se Mariborčani niso hitro vrnili nazaj. 4 igralci v belih dresih so ostali spredaj, to lahko Ajdovci izkoristijo. Silovit poskus Suljanoviča, Ažbejuk je prvič danes imel resno delo. Širvis na Sudanija, krasno. Hilal Sudani, Taylor. Širvis. Litevce poklical Ođo na levi strani, zdaj mu tudi Bumbič pomaga. Ođo pred vrata, priložnost za Sudanija, gol! 2-0 vodi Maribor, 81. minuta. Hilal Sudani še naprej dokazuje, da je pri 37 letih eden izmed najboljših nogometašev v slovenski ligi. Iztržil je 11 metrovko, zdaj pa dodal še gol, drugega v tej sezoni in 26. skupno v prvi slovenski nogometni ligi. Iz prve sicer ni šlo, je pa odbitek potem pretvoril zadetek in 3 točke so pod streho. Maribor bo imel po 4 krogih 7 točk. Če ne bo prišlo do res neverjetnega zasuka, Ođo je podal z leve strani. Slabo je bil postavljen Fogec. Ni dobro vedel, kaj se dogaja za njegovim hrbtom. Lepo se je pred vrata Pintola prikradel Sudani. Demirovič. Petek. Klemenčič in Bešir. Demirovič, Demirovič, dober strel. 4. kot na tekmi za vijolice. Sudani v kazenski prostor, priložnost za Maribor, žoga pa mimo leve vratnice. Ste za vijolice. Ođo. Napaka Ođa, Išak Rafiju do žoge. Išak Rafiju, Klemenčič, zgrešil je Klemenčič. No, potem je 37-letni Alžirec še sam zatresel mrežo. Tu je statistika, podjetnejši Ajdovci, 56% časa so bili pri žogi. V mnogih statističnih elementih so bili danes boljši od vijolic, ki pa
Mr. Tuber, congratulations for the victory. You must be happy with the result and with the fact that you didn't allow your opponent any big chance. But are you also happy with what you saw in attacking area? Today it was very important that we win in such a difficult away game. That's why I'm very happy, first of all, for the victory and 3 points. And I want to congratulate all of my players for their hard work, because today all the players that have started and also that came inside, that fight until the end of the game, and they put spirit. Also, one special thanks to our fantastic fans that travel from Maribor to here to support us in this important moment. This is first. Then I look at the positive side. The positive side that it was the first time we didn't concede any goal, and our defensive shape was very solid. It was an important sense also to develop our defensive game and not allow opponent to create so much, because our opponent is a dangerous team. Then offensively, maybe today we were not so beautiful, we were not so attractive, but it can be such a games. Sometimes you don't play best, but you win. Then imagine when we play good, what happened. I think we can agree that Sudani is man of the match today. What can you say about his performance at his age? It seems that he was the best fighter today. I think all the players were the best fighter. Then Sudani is a special player. He's a special leader and a very, very talented player. He carries himself fantastically. He's a very big professional, and also I think I see that he has a very positive example attitude towards the young and new players that we have here. Today he showed a very good leadership in and outside of the pitch, and we will continue in this path together with him. Next week you will host Bravo. Where do you see room for improvements? Room for improvement is always there. It will be always. This victory also today will have a very, very good sense if only we win next game home against Bravo. From tomorrow on, we will start to work on our opponent and plan the week. We know that Bravo is a very good team, as well as all the teams in this league can damage each other. But tomorrow we will play at home in front of our amazing fans, that we borrow them a victory at home, that we want to make them happy also at home in the next game. Thank you very much. Tilen Klemenčič, proti pričakovanjem ste danes imeli terensko premoč proti Mariboru, vseeno pa se zdi, da si niste ustvarili dovolj obetavnih položajev. Kaj je morda zmanjkalo Primorju? Pa ja, vedeli smo, kaj nas čaka. Mi igramo vsako tekmo isto, probamo čim več skozi posest. Ja, nekako smo prišli, mislim, da smo dobro držali žogo, smo prišli do njihovih 25 metrov, potem pa mogoče je malce koncentracije zmanjkalo v samem zaključku. Na drugi strani nam je pa mogoče dvakrat malo padla koncentracija in prejeli dva prepoceni zadetka in nažalost ostali brez točk. 3 zaporedni porazi, ampak verjetno še ni čas za kakršnokoli paniko. Pa ne, jaz mislim, da ni treba nobene panike ustvarjati. Skozi vse 3 tekme mislim, da smo prikazali veliko dobrega. Na tem moramo graditi, dobro se zanalizirati, kaj smo naredili narobe, popraviti za naslednjo tekmo in probati naslednjo tekmo dobiti. Hvala. Hilal Sudani, iskrene čestitke za zmago. Vi ste bili nedvomno najboljši posameznik na igrišču, priigrali ste 11 metrovko, dosegli tudi gol. Zdi se, da ste v res dobri formi. Prvi svega čestitam momci danas. Stvarno nije bila laka utakmica. Znali mi su da je Primorje čvrsta ekipa, pogotovo doma tu, ali ipak smo bili jako pažljivi i pripremili smo jako dobro danas utakmica. Evo, ipak na kraj 3 boda jako bitna za sljedeće i čestitam još jedno su igrača koji su danas bili na top. Evo, pobjedili smo 2 gola, evo, to nije bio slučajno, a radili smo jako dobro i zaslužili smo pobjedu danas. Ko ste odšli iz igre, so vam navijači namenili stoječe ovacije. Kako toplo vam je bilo pri srcu? A naravno, to je nešto privilegija i zahvalim svim navijača danas i uvijek oni uz nas, kad je bilo loše, uvijek oni uz nas. Evo, danas nadam se da su sretni i da još bude s nama iza nas sljedeća utakmica. Kar nekaj akrobatskih vložkov z vaše strani, streli na škarjice, pol škarjice. Kako zahtevni so takšni udarci z tehničnega vidika? A dobro, to ja uvijek radim i zabio sam već prije tako. Sad čestitam golman, naravno da dobro branio. Evo, nisam imao sreće da zabijem tako, ali ja sam zadovoljen.
bitno da zadovoljan da kako smo igrali i za 3 boda. Ipak to je jako važna i bitna. Zdaj ste 5 točk za Celjem, morda kakšen komentar o bitki za naslov? A iskreno mi samo gledamo sebi. Naravno da promašili smo i izgubili smo puno bodova ovako bez veze, mislim. Nema problema, to je nogomet još dalje, a prvenstvo ima još puno utakmica. Evo, mi razmišljamo i fokusiramo svaka utakmica i gledamo sebi i onda nadam se da ipak na kraju će biti dobro. Najlepše hvala. Milan Anđelković, že s Tilnom Klemenčičem sva ugotavljala, da ste danes proti pričakovanjem prevladovali na igrišču proti Mariboru oziroma da ste bili več časa pri žogi, si pa niste ustvarili dovolj priložnosti za pozitiven rezultat. Vaši vtisi? Ja, se na koncu strinju, mislim, da smo kontrolirali tekmo, zdaj na koncu je bilo 0-2, kaj če reči kot zaslužena zmaga Maribora. Jaz s mojim fantom res nimam kaj učitati. Dali so vse od sebe in mislim, da moramo glave gor dati in naprej grati. Morda komentar na 11-metrovko, ki ste jo napravili ob koncu prvega polčasa. Ne bom komentiral, zdaj kaj če pač se je zgodila ta 11-metrovka, normalno, da je konc polčasa te malo vrže iz tira, ne glede na to smo drug polčas, mislim, dobro šli not, hoteli smo izenačiti, ni nam uspel, Maribor je povedal na 0-2, tako da ni okej, glavi gor. Tilen je dejal, da kljub 3 zaporednim porazom ne boste paničarili. Kakšno reakcijo si želite videti v petek ob Kamniški Bistrici? Točno to, ni nobenega razloga za paniko. Reakcijo takšnih, kakor smo bili danes, rekel sem tudi fantom, še več moramo dati, še večjo koncentracijo, še več energije in mislim, da bomo to dali in se ne bojim. Hvala.